Bantal sumping. Bawa bantal sumping. Mai mau balik, Mai. Gus, ke, Mai mau balik bondres. Bantal sumping. Hei. Bantal sumping. Bawa bantal sumping. Sekarang nih. Dua tak mar kebita bara mar celak ngetak tak. Gendeng ci sekaruan unduk. Nana inggal tinggal. Modal sangler. Si Ujang sana loh. Tijo cima. Jerek ja. Wah. Bang Edo. Ja. Bantal sumping. Ndal, tebesi aduh. Kengki cara nyudah. Apa? Naci bang lah tugas aja nih tuh. Si. Hei. Igal cara dongkang. Kenang na igal. Namulok itu igal-igalan na ulijo. Alo. Ini ngejang sandal lu. Apa? Sandal. Sandal gitu nak sandal. Wah di itu janji. Hah? Haji itu jang. Nah di itu wakat. Oh mirip tukang sandang watangan nih lah tuh. Hah? Tukang sandang watangan. Dong ngawak-ngawak ci nganggo sandal sibak gitu. Oke. Nak ngalih biasanya penimpal sibak nih. Masa? Ih, Itu maru sandal. Asa susah. Sandal aneh tapi nyata. Wah, masa sih? Tak aneh yo nyata. Tak butuh kata-kata. Butuhnya. kene munyin itu tak butuh kata-kata, butuhnya butuh nyata. Aduh, tak butuh nyata. Tak butuh kata-kata, tak butuh. Sepanan. Tak butuh kata-kata, butuhnya bukti nyata. Butuh. Tak butuh kata. Tuh butuhnya. Tak butuh kata-kata, butuhnya bukti nyata. Tak butuh kata-kata, buktinya butuh nyata. Buktinya butuh nyata. Tak butuh kata-kata, buktinya butuh Butuhnya nyata. Aduh butuhnya nyata. Sing ngai-ngai ki ngomong gitu ki sing Aja. bisa. Ngene oi. Dini Mendini nyaduang calon narang bepes. Wih, 6 bulan cepok calon narang. Oh, Nih madan Aci calon narang. Aci calon narang. Aci calon narang itu adalah calon narang yang saklar tidak saklar kone. Ya, Bungut uli bangli sing bisa betul. calon narang yang sakral. Tidak boleh tidak dilaksanakan menurut kepercayaan masyarakat Tebo Saya. Ini merupakan tonggak estafet seni dan budaya yang patut kita lestarikan. Pengtahuan Ci Ini penabos yang perlu latihan, Bin. Sing perlu pas 6 bulan tuh.
Nggih. Besesai saja kayaknya tanggal 21 ben calon arang. Ben calon Ih, arang. orang jago ya calon arang. Bener angkala. Di negara calon arang. Kesomong. Sing aduh. Negara calon arang bungut ya. Oh. Yang cang nyata cang yang ngai calon arang di Denpasar mula ado. Di Bangli apalagi. Wah, ngomongan gumigi anyar ben pah sing kuah calon arang. Negara Kuanga. Kuanga calon arang kati sinyidang ngai di Bangli calon arang besar. besar. Oh, kati terpal jebol. Tidak nih kita omongan dini cing ngai nuen. Dan pasar calon arang besar. Besar. Negara besar. Apa? Besar kemungkinannya tidak dilaksanakan. Awak lawan. Jangan sing ngelawan awak, Ci. Jangan ngelawan ukudan, Ci. Cing, awak maksud awak. Maksud Ci kan? Sing ngerti apun nih. Awak. Yang dini awak. Sing yang di negara awak. Gitu awak yang di negara awak tuh nih onyo. Saya uli je. Negara Nyen. awak. Hah? Awak uli negara. Hah? Oh. Nemplega sing ngerti aja ngomong. Kengken. Awak uli negara. Awak uli negara. Oh. Mau tenang saja batisi uli je. Leng klungkung. Leng beleleng. Gitu. Sing kade boneka Barbie jeneng awak. Men? Dijual terpisah. Oh nyo. Oh, bener. Engen. Yang di awak, Hah? mulu misionyo. Ne? Ne aong. Aong. Ne engnas. Sing keto. Awak, onyo, aong, engnas. Ne angtis. Ne anglimo. Sing. Men. Nih mau beler-beleran nih. Ya nonyo tuh di negara nyanga. Onyang ada apa? Uli duduk bates ke duduk dua rawa. Oh, nyang awak. Onyang awak. Oh, nyanga. berarti nih awak. Yang Denpasar nih tenas. Oh, ini tenas di Bangli. Ini limo. Pak. Ini batis. Ini Pak. baru awak. Si ngerti apa yen di negara yang ngerawa mai lah kuah mai. Ya kamu? Iban. Oh. Iban. Oh, cang Iban sih. Iban. Oh, berarti ragu Iban sesama Iban. Si Si lemo sing konsisten, cai. Adi kan? Irago di panggung aja dulu Iban jangan makejang. Pas. Awak jangan makejang. Gitu. Masa si awak cang jak dua Iban. adik gitu ada konsep sing gitu. Engke. Yen di negara ngerawa tuh mai celepa. Yen ngora Iban pesua. Yang orang awak, Celepa. yang orang Iban. Pesua. Oh, yang orang awak celepang, orang Iban pesuang. Oh, berarti yang ajak kuranane Jumah kene, Dok. Engen. Bu, awak. Gitu. Sing. Bu, awak. Nyanan nyebonnya yuk, bu, Iban. Ijo Iban nang ibu, di tengah bu di sisi. Gitu. Beler-beleran nih. Engken. Iban di penglihatan. Apa penglihatan? Apa nih? Pelihatan. Oh, pelihatan. Penglihatan. Penglihatan. Si penglihatan. Di- Penglihatan. Sing bisa ngora penglihatan. Mendo. Contoh, yen awak pelihata. Ubung. Ubung. Ubud. Oh, coba. Iban di Ubud ngora awak Iban. Nyana nak Ubud kena Garut lah beleng Banjarawa. Adi beleng. Man kudu awak Iban. Sing gitu maksud. Maksud. Nak gitu kene yen di negara na. Yen Iban ngora awak tuh mai lakwa yen Iban ngora keng kita ada doh. Adi paling Saya ngerti ke menyenci saling jangan. Cing ini maksudnya ngerti cang. Engen. Blok aja cing. Engen. Berarti yang mai awak. awak Yang mai Iban. Iban. Oh, yang ngorang saya awak. Yang ngorang kamu Iban. Hah, tuh bu. Kayak gitu aja ngomong dari tadi ngerti dah ribet kali sama orang ini cing. Bahasa apa tuh? Misi kleke. Bahasa dagang buah. Dagang buah? Men keleke ke buah? Buah apa? Buah keleke. Klengkeng tuh kleke. Cang Denpasar singkat pada dan jelas tak mulai gitu. Ke apa ke? Artinya kamu. Oh, yang di Denpasar ke kamu nal. Benar. Yang orang landas itu kamu ya gitu. Itu ke ya. Itu ke. Itu ke. Adi itu ke ya, itu ke.
Iduke ya? Mas Saud adene. Enggak. Tidak, ayo cerak-cek gitu. Apa Apa cerek? cerek? Duh, aden duke. Cek 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 kan kita bunyin. Cak cak, cerok cak. Yang di negara cerok cak tuh kedis. Gede siapa? Kedis cerok cak. Jeruk cok. Cerak. Cerak cek. Menurut pada ketuk loke kecer bahasa planet. Kuleke, kuleke. Yen cang tuh mulai identik singkat padat dan jelas apa dah kunci? Oh, Apa? yen ngora. Ngorang apa? Balik Banjar bes lantang. Menapa? Paengal ngorang lenyar. Oh, lenjar. Yan balik kukul. Lekol. Good. Yan balik aja. Lejo. Balik lot. Lejo. Yan orang mangku, ku. Ay, Oh, Bedek. Yang orang mangku, mangku alit. Kulit. oi, Kulit. kulit. Yan orang mangku kusamba. Kusam. Berarti yang ada mangku alit uli kusamba. Kulit kusam. Nah. Kulit kusam, kulit kusam. Man yen ngora kene sepak bola berarti sebol. Hah? Yo, Maksud sih? balik Banjar lenjar. Balik aja. Leje. Balik kukul. Lekul. Sepak bola. Sebol. Sini olahraga sebol. Wih, di itu olahraganya nyesep-nyesep bol. Sing kidul ngah. Man, Nyesep- kok udah pantas juga saya tepuk cang yang di toko bangunan. Enggak. Cang sampai berpikir otak ngurdo jak yuk. Adi gitu. Yuk ke toko bangunan. Oh. Cang liwat. Dok, waskijo dok. Nih ke toko bangun, ngujang, liku cek dek gitu. Apa tuh? Meli paku angon macak bedek. Gitu. Duni benar pas hujan balas sih ngerti awak. Enggen. Yang ngaleng ala kijo dok, ujbal, dut bac. Apa dong? Hujan balas duduk baju kon. Cara nak India, utsbal, dutbat. Kucek matane. Kakak. Somong sih aja dua nah. Ngora Ci bangun. gede, ci Eh, awak Ken. kumi nongcret ke somong ci. Gumi apa? Nongcret. Tadi Jelema sing nawang flora dan fauna. Enggak maksud ci. Nongcret. Tuh sing nongcret. Man, Cret nong. lengah yang ci cange nongcret adane nongcret gitu. Yang di Bangli itu cret nong didengarkan oleh didengarkan karena namanya. Didengarkan karena bunyinya. Maksud ci? Cret nong. Memunyi yo. Cret nong. Cret malu meronong. Ye yang si cange nongcret adane. Cerot. Cerot. Adi cerot. Gitu. Si nong maluna gitu. Nongcret artinya ke nongcret nah cang ningah nongcret kayak gitu. Ini cret nong ada nih. Nongcret. Iya di Bangli nak cret nong. Adi itu jala di negara paling bagus. Bagus. Sing bisa orang bagus. Mendodok. Contoh. Yang di negara sing nong ceret nong. Men. Tebesik ngelah nama. Apa? Congereret. Congereret. Ijo man congereret namunnya nong cret nong. Coba daripada ceruiban bongol-bongol adone nong ceret si malu di ngah adone ceret nong yang si awak onyo patuh di ngah. Kengken. Congereret. Dedo. Apa nong ceret nong ceret. Nemu sombong cai. Sing aduh sombong mulu negara apa kayak ngelah. Wih, Uli dijo. can den pasar kayak ci. Den pasar, apa Den pasar. Den pasar, uli dan gumi belum. Apa? Den. Lot. Pasar. Pekan. Ngelah aja pekan. Lah. Pekan apa? Weh, baru. Oh, Melip. hmm. Kene. Oh. Ngelah. Den pasar delot pekan. Ah. Ngelah pekan misilip. Misi. Pekan apa ada nih? Kan badong? Gaji gede. Miskin. Aja. Hadi miskin orang ci. Pekan. Untung megah pekan cah orang ci miskin. Pekan apa ada nih? Kan bat. Kemudian Cingideh pekan ke Badung. Aja. Yang di Bangli itu jelas PKB. Apa tuh? Pasar Kidul Bangli. Oh di negara PN. Apa PN? Pasar negara. Cang ngelah masih. Apa? KFC. Apa KFC? Oh, Renang Food Center. Keci. Oh sing Sing masih masih Den pasar. 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 Yang Mana di ganti? Bangli PKB, Oh. Pasar Kidul Bangli ada identitas Bangli. PN pasar negara. Ada identitas Negara. negara. Mani ganti KFC. Kereneng putcen pasar kata.
Cen pasar cingai-ngai gen. Itu ci somong. Inggih. Ciuli bangli ci. Bangli, Ciuli bangli. Nah, kamu takon ya ci. apa takon Ci? Cing lah pasih di bangli. Bu awak Petang ngelah. bungkut ci. Awak ngelah pasih awak Ngelah, ngelah. Ci. Ngelah. Ci apa pasih ci? Pasih ane paling ayang. Yeleh. Apa? Yeleh. Ya ya. Yeleh. Dobo. Yeleh. Yelah. Sing bisa ora yeleh. Jembranong lah pasih. Tabanan lah pasih. Beleleng lah pasih. Benar. Oh, Gianyar lah pasih. Benar. Kelungkung, Karangasem, Konyang lah pasih. Ya, Dan Ci, pasar kenapa? apalagi bak lah pasih. Ci sombong sapase apa gelang Ci? Pasih sange. Hah? Sanur, Bin. Padanggala, Semawang, Bin. Matahari Terbit, Bin. lebih. Lebih Eh. kianya. Lebih Gianyar ning lah. Tuh, ci sing nawang apon lo mau bangli ci we. Engken. Gianyar bol lebih lah pasih nyen nadi ngokuen cang akuen. No. Apa petang ci? Jang lah pasih. Ken pasih ci. Lebih. Kan bu cang akuen ngujang ci bareng. Aja sing lah pasih. Awak ngelah. Ci. Apa ci? Ci kudu lah pasih. Bok. Ide si. Yeah. Si si. Ide pasih caleb. Nah segengken biar cang sing lapase uli bangli sing masalah. Yang penting diastun cang sing lapase kewale cang lah ni madan danu. Danu tuh patuh ken pasih karena mengandung yang namanya unsur air. Wah, Cang di Bangli ngelah danu ane madan danau Batur. Awak ngelah Sebagai ikon pariwisata di Bangli diakui oleh UNESCO menjadi geopark Batur nasional internasional yang mengakui. Jaja uli katos Bangli ne bos senggol dong. Awak ngelah danau masih awak. Si sebang ngelah gen. Jembrano ijo ada danau. Jembrano sing lah danu cai. Ngelah. Danu apa? Danu beratan. Tabanan ngelah tuh. Tuh bu tabana bu keberatan yo awak bang. Yang penting ngelah. Amah cang nasi. Caru yo pasti lebih. Ngelah danu. Ngelah. Danu apa? Berata. Nya ngelah. Tabana. Kalau bu keberatan awak bang. Ya ngelah. Ngelah. Sing ngelah. Sing ngelah. Sing ngelah danu. Peken sing ngelah danu sing ngelah. Miskin. Miskin. Ngelang lah. Danu apa? Nu tempe. Danau tempe. Cidok pelajar nih banci ngomong nah. Engken. Ini Jabo Pura, ini Pura Tenget, ini ci danau tempe. Maksud sih? Tuh sing danau tuh. Danau. Danau apa? Danau seperti namanya danau tempe. Danau yang lingahnya lemen tempe ya. Kan sih. Danau apa lingah mun tempe? Awak Danau cana mesti ye. Danau ci mesti ye. Misi bo. Misi. Si cang misi ya. Ya apa? Di Bedi. Adi bisa danu bedi iya yo. bah. Dan Cising dan kemu tuh dong ngomong ci malu nah. Enggen. Danau tempe tuh mau iya bedi-bedi. Adi? Bedi. Nah, mani yang ci ke danau tempe itu medrek dagang lalap. dagang apa? Lalap. Lalapan. Lalap. Oh muluk itu nak di dan pasar. Enggen. Ngora lalapa lalap. Kondeman lalapa bu betok bahasa. Adi bisa? Beli lalap. Nah muluk itu lengah lalap. Oh iya ngora metabrak apa? Tabrak. Oh metabrak. Oh iya di negara bisa betok basang yo. Adi? Metabrak terang bulan, metabrak telur ado. Martabak ada itu. Sila mau lengah nih. Menyen ngora perempatan. Pempat. Oh. Pantes benyah bungut nih. Enggak. Perempatan nak mau. Singet tarang bunga. Pempat. Berarti ya nado nak mentabrak di perempatan jalan Gatot Subroto kini ngomong. Enggen. Aduh nak mentabrak di perempat jalan Gatot Subrot. Berarti nak Denpasar tuh tipikal orang yang cuek-cuek. Adi gitu. Mun gitu yang ngomong tuh. Engge. Jangan udah nak mau tabrakan Oh. di perempatan jalan Gatot Subroto. Oh. Ceder. Yo tako. Cik. Heh, aduh nak mau tabrak di perempat jalan Gatot Subrot. Pebalio dan mau tabrakan bungasen gitu. Teko bu ambulan yo. Enggen. Nungkak masih munyen. Enggen. Wim. Ya si awak kan wim. Yo wim. Yang si cai saya ketemunya nih. Engge. Uya gitu munyin. Cara di Bangli bagus. Punya di Bangli pun jelas luang. Engge. Uingo. Macet gitu. Daripada situ. Ui. Ini somong ci cara ci dewak kan ci. Engken. Don't just tepuk besi tidak parah. Parte nih. Sing tadi kedo. Ijo man. Don't jack tepuk by its cover. Parte nih. Sing tadi kedo. Ijo Sing man. itu lengah. Jangan menilai
sesuatu dari luarnya saja terus Keto apa maksud? Maksud Nah, sing bisa ngora maksud. mendo Contoh. sing mati ama contoh jang dini. Yang penting negara konyanga ngelah. Apa ke ngelah? besomong sih. Cida sombong cai. Enggak. Ye, siapa konyang orang cinglah. Oh, danau. Baru cinglah danau kin pasih ke. Pekan ngelah. Oh, Pekan ngelah. Konyanga. Conge reret ngelah. apa Conge reret. Cang lah conge reret tuh. Cang di Bangli ngelah gunung. Tuh kelebihan cai sing anu ngelah. Cang di Bangli ngelah gunung Batur sebagai keindahan destinasi pariwisata di Bali. Cing ngelah gunung. Lah, Gunung apa? nung caputan. Itu jalan. Setelah jalan kita anu tempe masih jalan. Miskin dan pasar. Negara ngelah gunung. Ijo negara ngelah gunung. Gunung Merapi. Ijo. Ugun nih. Ini gunung cana meledak. No, gunung awak meledak mas ya. Di Jo. Di TV mau balik. Dar. Dengarkanlah. Dar. Dengarkanlah. Cara backsound terpal nih ulob. Dar. Belus lah. Bin terpal. Dia mau Bangli ini mulai gitu. Aja. Uli adane bu jelek. Apa tuh? Bangli. Bangli. Bang. Barak. Li. Maksud sih. Bangli. Bang. Marah. Li. Dengarkanlah. Dar. Sudah macam-macam Cina. Apa? Bangli, Cibang, Barak, Li, hihi. Man? Itu hihi Barak dari ini. Oh. Bangli sing gitu artinya. Man. Bangli. Bangli. Bang. Barak. Li. Dia gede sih. Bang jangan berpikir malu ci sepanan gen. Bangli. Bangli. Bang. Barak. Li. Lingkungan. Bangli. Lingkungan yang merah itu yang berani dan semangat membangun seni dan budaya yang ada di Bali, itulah Bangli. Patuh cara negara bagus Arden. Ingen. Negara. No. Nale. Ro. Oh. Hah? Adi ro maluna. Gak, lengah. Oh. Ini beler-beleran nih. Yin ro maluna nerega yo dada. Apa? Nerega. Mani awak dah konen uli jo iban. Awak uli nerega. Beler-beleran nih. Dengarkanlah. Kita nang benci. Negara nale ga galak ro rengas. Negara nale garak rengas. Pantas jeneng cicar barong sae. Barong sae sambal seru makacaa di kamar kos. Partene. Sing nyedang amah. Yen pantun tuh harus Misi arti pantun tuh ada arti cingai-ngai. Aduh tuh sambal seru makacaa di kamar kos. Partene. Negara nih bos, senggong dol. Apa? Sengong dong. Sengol dong. Oh tuh sendol. Enggak deh. Sengol. Sendol. Dawet. Sengol dong. Senggol dong. Den pasar den, delor pasar pekan den pasar. Singlah pekan. Nah, ciluang beci. Yen cium lo duak mai. Engken. Maca cimpat lah wancang. Bah. Apa tuh? Aduh kecerdasan. Apa tuh? Kecerdasan. Apa mencecimpat? Maca cimpedan. Kadang anak masiat mencecimpat. Boson maca cimpat parah teko ambulane. Enggak. Hui. Cecimpedak atau cecimpat? Cecimpedan. Nah sing Si bisa. kunyang. Pula gitu itu. Mulu. Negara nelik galak rengas tegas. Yen ngomong celana agak goloha. Win. Caplaga di pengkola. Win. Ngalak nyambu di pagaha. Jet ngangah kena tabia. Tabio biasa sing tabio. Bungut cahaya agak lingaha. Oh, men daripada gigi niban agak majua. Dar. Dengarkanlah. Dar. Terpal basah. Hanya di Bangli ke mengelah pengelukatan gede gitu. Benar. Dini nak tempuh mau balik caro narang nyedan di Caro narang. Sing bisa ngora calo narang. Mendo? Contoh, mau balik calo narang di halte. Kenal tuh. Nih. Nih warna kadang. Ngawak sih. Oh ibu tuh nang yang bis liwat. Nyanan bedeko bise seret. Ibu tuh liwat set. Kiki dar. Dengarkanlah. Teko ambulan dan pasar. Wim. Dia ambulan canggih obat abis. Nah, apa tebak-tebak ah? Cecimpeda. Hah? Cecimpeda. Cecimpan. Cecimpan. Ben amau cecimpen. Nah, Belah gitu pesua. lengah.
Cang takon jak cing. Nah, Yen cang ngelapis duang tali. Bang cang ci digalung ne. Be apa beli cipang kelakan di kuning? Duang tali. duang tali bang digalungane pangklah kan di kuning. Ya aduh. Ya aduh. Meli uyah. uyah. B lengah B. Oh, jangan biah uyah. B. Sing ada. Sing man, Gerang. Si aduh begerang duang tali 40 kilo lengah. Nah beli duang tali nyanan dunu. Begitu ben badingang, ben goreng. Kado lengis-lengis lagi alih. Melengah nih. Sing ya B tuh lengah, lengis sama ci. Mon, Yang cara cang. Oh. B taloh. adi betalo dia. B taloh udah sih. Duang tali. Duang tali su mangatos sih. Nu susuk ben mangatos. Ngaji duang medagang betalo berji duang tali jani. Nah, Nah, iya. ngaji medagang. Wajar yo sing nawang harga talo. Adi gitu. Sing lapekan. Benar. Nah biarpun duang tali. Ingen. Beli taloh. Oh. Jadi yang taloh cang kan orang. Ngelapis duang tali. Be apa beli ci. Pangkelakan di kuning. Oh. Nah. Be taloh. Adi betalo dia. Menjani cingale taloh. Putih ke maci kuning nih sing. Pangklah katina ke di kuning. Sing kuningan, kuningan. Nak yo ama munyi. Aneh amau. Malah di kuning. Oh, nya. Benar. Kalah ci. Nah, awak ngelah debat-debat. Ya nado cicing meseke blura. Apa mau sekaya blura? Sing nawang meseke blura. Si? Kene. Gitu. Oh, mekecaan. Yeah. Kan kita mekecaan sir. Ada Kene. cicing tain depok ci kene. Si? Dalam mau buduh bang ini. Aja. Ajahan. Hei, meseke blura. Tuh kene. Oh mesaki ada nih. Aduh, apa? Mesaki. Oh, mesaki. Mesaki ya nado cicing mesaki. Iban jak daduo ngoyong apa melayap. Mulai kemudian no. Ngoyong cicing mesaki. Cie cemburu. Dia cemburu. Kan cicing meseke blura. Iban melayap. Cie cemburu. Ci dok gede ci. Apa? Dok gede ci. Miskin. Jenci ada cicing tuh mesaki ya. Cang, yuk beci yuk. Melayap cang. Ngoyong. Cie nganti gilira. Lu kene cicingnya jek icedok kene. Bendan cang man. Cang mau takon jak ci lihat barak ci. Apa liat badang? Nelea ungu. Si maksud yang jani ada cicing mau apa mesaki, ci mekedi apa ngoyong. Megedi sing ngoyong sing kalau awak ngalih iban jak daduo. Adi gede. Galar cedok, tuh bu giliran iban jani kayak gitu. Kan iban jak daduo ngelaha. Iban cemburu, iban nganti gilira. Somo. Iya, apa bang? Awak kan ngelah pertanyaan gitu. Halo. Nah nih. Nah. Aduh. Konden. Oh konde. Ya nado kukur sekat meterek di kene di tiang listrik Oh. di kabel listrik Oh. ada kukur sekat Oh. tembak ci besek der ben kudu nu 49. 49. kalah Man? kelah Tadi telah. coba kukur tembak besek der cies lah sama kejang Nah jani ya nado kukur ngoyong seket tembak konyanga kudono. Maksud si kengken nih. Boy tembak nyangka sing ada nul lengah. Ini ada endo. Sing kitu cuma pertanyaan kene nah kene. Jadi yang ada misalnya sampi. oh. Nasnya harap kajo. Ikohnya hijau. Duri. Salah. Delot. Salah. Di jet. Hah? Di jet. Ija ada iko di jet lengah. Men Iko tuh di dhuwur song jit. Yang di jet itu sedang mejuy. Oh bener Ian sampai mengikut dijetnya sampai singdang meju Pun teda ya. Apa? Pun teda. Oh bener. Pun teda sing nyina maju. Nah awak ke biso. Ada sampai melak kajo. Di joiko. Di dhuwur song jet. Salah. Aduh salah. Salah. Oneng. Salah. namun dijo Di dajau. Adik benas dajo ujang jet dajo. Nah yo sedang meges-gesak ini. Awak kan bisa black ngelah pertanyaan gitu.
Apa wen? Aduh sampai melek kajo, dijo ning laha. Apa wen? Lawan. Jijik. Yen najak meduak-duak gitu nasing lah. Seken Ciduang. Ye, oh, apa wen? Nah, apa be kebanggaan si hidup di negara? Orang. Apa kesenian juara 1 lah. Pesomong ci kesenian yang digianyar kesenian saja lu. Yan ngomongan gumi ke dewan-dewan Karangasem dongos nih. Begitu? Yan ngomongan gumi seni gianyar dongos nih. Yan ngomongan gumi kawisesan tabanan dongos nih. Ciapo? Awa yen ngomongnya gumi nyalana darmo awa. Men tabana kawisesa awa harus ngenung tuga. Adi? Irago nyalana darmo nih gitu. Kawisesa irago nyalana. Kawisesan, kawisesa. Duh, bu apa? Engken. Apa tuh? Si nak melaip Engke, gende cang itu bo. engke. Nak melaip cang oyong. Ternyata cang depen genteng di dian. Adi gitu. Boyong nak gempa cang oyong. Tengejut awak kadena bukal. Oh awak Cina udah ngejut nasi sing. Si awak. Ngawak-ngawakin. Kene. Engken. Bu gerubuk kone. Ini orang. Bisa. Pangingalan ki cimuleh ke negara. Oh awak manikal ngajain sisyo. Siswa kita dah sisyo. Sisyo ditunu busa konyanga ketakonen. Adi mau dideh wis sisyo di. Hah? Adi mau dideh sisyo. Adi mandi. Sisi apa Lo mau dideh? busa. Busa, sing nawang busa. Coba sepon. Sing busa ditu busa. Sepon. Sing. Gabus. Sing. Kene lat rinso mebusa. Busa. Abu. Kan sebelum mai tuh ditu busa. Oh busan kita nih. Oh. Busan. Sing bisa ora busan. Mendo. Contoh. Kene bus. Yo kan gede bus. Maru ngerti yo. Tuh, Bu. Jani kune bu kerupuk. Gerubuk. Oh, tuh, Bu. Gerubuk maman ki otak ji. Dini aneh-aneh sandal no. Ditu besi ya? Itu besi ya? Dijo nih buin pasangan yo. Ada sandal melek kau. Dijo timpal. Sing nawang, Bu. Mencari cija. Hah? Mencari cija. Nyi nawang nak dong yo awak timpal sandal. Tuh sih. Bahasa yo dong yo awak timpal sandal. Sandal ada di negara. Hah? Sandal. Yang dicang sandal tuh yang ngenegak di dur. Sandal tuh. Yang di ini apa ada? Sandal. Yang di negara sandal karena Yen yo apa orang? Si sadel. Oh sandal. Len bo miskin dan lengoh. Nggih. Nah, ne maro yo. Ada. Cangnya cangman. Ada. Si dulu gitu. Tuh maro permisi yo ngwale. Kene ngeliwat. Wale. Saja. Engke. Kami gerubuk. Kengen. Begitu. Prabu nih anggut-anggut di belakang. Tuh, Bu. Busa wak ngorahin. Yana aduh gempa tepen yana. Apa nepen rab sing misi? Aduh Prabu melek kangen. Dijo iko. Prabu apa meiko? Sing ae kan. Engke. Jani gumi gerubuk sing tawang. Becek. Oh, sudujan. Dini BCA, itu BRI, BPD. Dobang. Nih tuh Bu, jagat becek, gerubuk. Sajo. Oh. Dini irago ngoyong di jagat. Bis, nih boleh limu ngama jajong sak masih. Cinget. Ye, di jagat. Apa? Di jagat medang. Tanah. Kedo. Medang tanah. Cija ci. Oh, ya, nggih. Oh, nggih. Apa ngengeh ci? Sing ado. Ijo. Sing ado nye, makanya buang mentakon. Aduh, kaki angge duri. Jadi kene. Nggih. Pangsing irago paling. Ade. Aduh. Ini kamu sejuk. Enak nyajang-nyajang nih. Sang kene Abraknya ini. ini. Sing nak ieu Bu arahkan kemu. Nyanan cang sebet. Nggih. Cedok dini ngoyong do. Ada bule oleh kelon ngabo motor, jeder tabrak yo. Bahaya. Ade. Teko ambulane ben. Nggih. Mui. Ci dedo kan ci kenyanci ambulan cange hitung gumine jani. Saja. Jani pangsing uli aniraga ajak tetelu reret kawibawan ide patut takenin apa penyebab gerubuk ini sebenarnya.
Apa ngawineng? Pusing tawang. Cara aku dari rakyatnya nawang na pedang bumi begerubuk. Ide takenin pinaku sang ngawasoi kanang jagat. Bener? Pinaku tedung jagat. Kengken pantes nih. Men kedo engken hitung cine. Tangkil linggih ide sang Naronado. Tangkil. Prabunya ada nih. Hah? Satu dewa. Nyen? Cok. Satu dewa. Satu dewo. Lamun itu sate Madura dewa sini. Sate lemah. Cice nih. Awak Tangkil. tak nenek gitu nak nawang. Kalau ngesap.